Dankeschön. Dankjewel. We willen jullie spullen op unnötig met Ewout. Ewout, dat is bedoeld met 600 gulden voor het optreden. Dan we willen dan eigenlijk aankomen. Dus dadelijk Ewout toen we even met 4 mannen toe, 4 halve vazen hier de Scheldehoek. Abends gehen die Lichter aus, Mutti zieht die Hose aus, Party holt sein Schwänzchen aus und dreimal rein, dreimal raus und fertig ist der kleine Bodo Ebner. Lothar Matthäus. Oliver Kahn. Den Markus Babbel. Und Oliver Bierhoff. Und Berti. Berti. Dan moeten jullie namelijk allemaal even fijn doen. Let op. Give me an F. Give me an E. Give me an E. Give me an B. Give me an S. What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that verdamme dat het... Bijna MSD. Zero positief, zero positief, zero positief.
Danke, niks. Het is niet veel, maar dat geldt beter als niks. Ik moest van Harm zeggen als een manager dat wij nou onze eerste single spelen die we voor 19 jaar geleden hebben opgenomen. Toen in een tijd zo dan goed dat ik carrière zijn gemaakt, maar dankzij Jons en Sanchez die iedere keer op de bepalende momenten dat mensen kwamen van platenmaatschappij het geweld verzakten. Dus geschreven door Helmut Roet, Samstag nacht. Ik was zwanger, wir gehen zum Kotzen. Ich wollt's nicht haben, musste ja die erste fragen. Ich frag's da Flecken und überhaupt nein. Ich hab mir keine kleinen Kinder an meiner Augen, soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen. Für dich, für mich, für mich, für dich. Ich kann keinen Lust, meine Wechsel abbauen. Für dich nicht, für mich nicht, ich kann keine Pflicht. Das ist mein Mann, sie ist ein Gott.
schlittert das Erdbeerkäppchen durch den Wald mit einem Dorf und einem Bock und ein Efeu mit Geld in die Stadt hinein. Das Mädchen war begeistert. Statt das viele Geld zu benutzen, um Einkaufen zu tun auf den großen Markt, setzte und kippte sich in die erste beste Kneipe an einer Theke und fing an zu saufen. Fing an zu saufen. Fing an zu saufen. Fing an zu saufen. Besoffen und einen Tisch. Die anwesenden Männer nutzten die Lage sofort und fielen über das betrunkene Mädchen hin. Da aber ging die Tür auf und es trat ein die alte Omi. Und sie sah das Rotkäppchen dort liegen, nackt, unter das stoßende Männerfleisch. Und sie schrie, und sie schrie, und sie schrie, schrie, du kleine Nutte, du kleine Nutte, du kleine Nutte, du kleine Nutte. Wischte sich den Männersaft vom Gesicht, griff ein Messer und fiel damit die Omi an. Es war schön, um in dieses alte Leben rumzustechen. Tödlich verletzt, stürzte die Omi zu Boden. Käppchen sah runter auf den lebenlosen Omi-Körper, ließ das Messer fallen, sprang durch die Tür auf die Straße und weg in den Wald hinein. Und seitdem
Eeuw wat gaat mij zingen over een hulp. Een jongen geschreven hebben over een hulp, wat is er onder en wat ons doen. Dus. Een nummer het overwiel. Ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Wij hebben 4 tientjes voor de babysitter moeten schuiven, dus kom op mensen. We willen wel dat jullie nou allemaal meedoen. Nou, ik hoop dat niet, maar het zullen wel zijn. Nou doen. Dames en heren, Frans! Dames en heren, Eeuw! Dames en heren, Frans! dames en heren, Ewald laat ons niet koud. Dat valt... ja, daar heb ik niks om terug te zeggen, dames en heren. Ja! Rock and roll! Kom op mensen! Party! Ja! Rock and roll!
verstehen, denn du hast mein Herzen bewegt. Die stond voor u. Om jullie rond te maken. Je zult toch niet zeggen dat hij man al 23 is? Nou, 40 people op benen zetten, goed voor niks. Kleine kind. We hebben nog 10 minuten en ik heb nog snel 18 minuten. Als het helemaal het volgende nummer gaat over mensen die hier maar horen, dat wil ik niet doen, dus dat heb ik. Metro man.
hier bij Dankeschön. Wat vinden we dat auto van, dames en heren? Hè? Ja, ik hoop niet gelijk te gaan kotsen. We spelen nou het laatste nog. Ah, dit is Ewout. We kunnen er niks nog. Ja, je gaat doorgegaan, maar het huurt er niet op. Godzijdank. De laatste nummer is dan van de Sex Pistols, het is Anarchy.
tot de volgende keer.